Mu karere ka Ngororero mu murenge wa Hindiro ho mu mudugudu wa Kigarama haravuga umugore w'umukuru w'umudugudu umaze gufatwa inshuro nyinshi akora imibonano mpuzabitsina n'abandi bagabo ku buryo umwana waherutse kumugwa gituma asambana n'undi mugabo akamuhororeza. Abaturage baturanye n'uyu muryango babwiye TV1 ko ibyo bikunda kubaho kenshi ku buryo umugore witwa Muhawenimana Clementina ajya nabifungirwa. Umuturage umwe yagize ati umugore afunzwe kabiri azira icyo kintu, yafashwe n'abana be, noneho mbere yafashwe n'abaturage bamuhorereza polisi irazira mutwara aragenda biyo arafungwa, ariko ejo bundi arataha none birongeye birabaye afashwe ari gusambana n'abandi bagabo. Niyitegeka Diodoni umugabo w'uwo mugore akaba n'umukuru w'umudugudu wa Kigarama avuga ko umugore we yamunaniye kuko ari inshuro nyinshi yafashwe asambana n'abandi bagabo. Ati ntabwo ari ubwa mbere, sinari imari narindi mu kazi aho ndahari izamu, rero mutwara sibo niwe wamamagaye ati ihute mu rugo umwana aje kumpamagara ambwira ko asanze nyina ari kumwe n'undi mugabo ku gikuta baryamanye. Uyu mukuru w'umudugudu agaye umugore we wabaswe n'ingeso zo gusambana kandi bafitanye abana 7. Yagize ati yakabaye kuba intangarugero akavuga ati ndi umugore w'umukuru w'umudugudu, reka nkore neza bandebereho. Umuyobozi w'akarere ka Ngororero Nkusi Christopher yabwiye ikinyamakuru TV1 ko uyu muryango bagiye kwegera bakawugira inama yo kubana neza. Muhawenimana Clementina ushinzwe ubusambanyi abaturage bavuga ko bamubuze nyuma y'uko ajyanwe mu buyobozi, yagerayo akavuga ko arwaye akajyanwa kwa muganga hanyuma agatoroka ibitaro. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku kinyamakuru Umuseke aho abakobwa 2 biga ku ishuri rya Yeve Gitwe ryo mu karere ka Ngoma bataye muri yombi bakurikiranwe gukubita no gukomeretsa umurozi wabo animatrice witwa Serafina. Ibi byabaye mu ijoro ryo ku itariki ya 6 Gicurasi 2026 bibera mu murenge wa Rukira akagari ka Kibatsi umudugudu wa Rugaragara ari naho iri shuri riherereyeho. Abakeka ubwo bugizi bwa nabi ni umwe witwa Kararisa na Sharon bombi b'imyaka 20. Amakuru avuga ko nyuma yo gukubita bakanabakomeretsa animatrice w'ikigo bahise bisimbukira ikigo bajya kwihisha mu ishyamba rya leta riri munsi y'iryo shuri. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukira Buhiga Josue yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko abo bakobwa bataye muri yombi. Ati twamenye amakuru mu gitondo ariko byabaye mu ijoro ryakeye. Yavuze ko byatewe n'uko animatrice yababwiraga ko bitwara nabi ndetse akabimenyesha n'ababyeyi babo. Yagize ati bavuye gusubiramo amasomo nimugoroba bari barakaye ariko ntabyo bari bazi ko byabarakaje kuko yabareze ku babyeyi, bagiye aho baryama animatrice baramukubita. Gitifu Josue avuga ko bakoresheje inama n'abanyeshuri icyo gihe bari bacitse ariko baje kubabona nyuma bashyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Rukira. Uyu muyobozi avuga ko animatrice yakomerejwe cyane kandi ko yahise ajyanwa kwa muganga. Yasabye abanyeshuri kurangwa n'imyitwarire myiza kandi bakagendera ku mategeko agenga ikigo ndetse asaba abarezi kuba hafi y'abanyeshuri babo. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku kinyamakuru Umuryango aho kivuga ko umugore yagiye gusengera muri Mo Kigali hanyuma agapfiramo. Umugore witwa Hagumimana Budesiana bakunze kwitwa Mama Mugisha yanyereye akubita umutwe hasi aho yari yagiye gusengera mu ishyamba rya Mo Kigali riherereye mu murenge wa Kimisagara Akanyerere ka Nyarugenge ahita hasiga ubuzima. Uyu mugore w'abana 3 yapfuye mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 tariki 7 Gicurasi 2026. Abatangabuhamya bavuze ko nyakwigendera yari yagiye gusengera muri Mo Kigali Kimisagara maze aranyerera akubita umutwe hasi ahita apfa. Umwe yagize ati yari yagiye gusengera muri Mo Kigali aranyerera arabirinduka agwa epfo ahita apfa. Yakomeje avuga ko uyu mubyeyi yari atuye mu kagari ka Kamuhoza mu murenge wa Kimisagara. Nyakwigendera kimara gupfa umuryango wahise umwijyanira mu biruhuko bw'ibitaro i Nyarugenge. Insight Rwanda na nani ex wawe narakunda ariko se waburetse uncle Godfather, tell them. By the way, she's not ex. She's your lover. Rio. Wigeze gukunda no mu bihe bya kera na Kimenyi? Yes or no? No mu bihe bizaza niyo twapfa tukazuka tuzakundana. Uyu munsi Kimenyi, he's your boyfriend or he's your man? Are you in love with him?
It is Leo man. Love man. Leo. Asubije ngo Leo man. Munyibutse avuze. Why Nana, not? Nimba umuntu ashaka kuvuga ngo Leo lava. Narongo. Kimenyi ye Sarongo. Sarongo time zito. Ndamubajije ngo mu Kinyarwanda ntikimenyi ni wese w'impanga zawe ati ni wese w'impanga zanjye gukuba kabiri. Time zito. Haruzirwanira ngo nzimuhe. By the way, I'm fucking proud. Nyuma y'igihe havugwa amakuru y'uko yaba atabanye neza n'umugore we Muyango Claudine, Kimenyi Yves yahamije ko ari mu rukundo n'umugore wa muri Australia wemeje ko bafitanye abana babiri b'impanga. Ibi uyu wahoze ari umukinnyi wa ruhago n'uyu mugore ubusanzwe inshuti ze zizi nkanana babigarutseho mu kiganiro cya live kuri TikTok bagiranye n'uwitwa Godfather. Muri iki kiganiro Kimenyi ubwo yarabajijwe niba yarigeze akundana na Nana yagize ati icyambere ntabwo ari uwo twahoze dukundana. Nyuma y'iki kibazo yabajijwe niba ari umukunzi we, undi nawe ati uwa nyawe. Ubwo Nana nawe yarabajijwe niba yarigeze akundana na Kimenyi Yves yagize ati no mu bihe bizaza niyo twapfa tukazuka tuzakundana, ni umugabo wa nyawe ukunditse. Muri iki kiganiro hari aho byageze uyu mugore abazwa niba abana b'impanga afite ari abakimenyi Yves, mu gusubiza yitagira ati ni impanga z'inshuro ebyiri, hari uzirwanira ngo nzimuhe. Natasha inshuti ze zikunze kwitanana amakuru ahari ahamya ko ubwo Muyango yiteguraga kwibaruka imfura ye yaba yarandikiye inshuti ya Kimenyi Yves ubutumwa amubwira ati uwo ari kuryoshya kunde w'umugore we, njye ndi kumurerera impanga njyenyine. Icyakora icyo gihe mu biganiro byo ku mbuga nkoranyambaga yagiye yumvikana yihakana ibyavuzwe byose ndetse anigarama ubwo butumwa. Kimenyi Yves uri kubarizwa mu Bushinwa yongeye kugarukaho mu nkuru z'uyu mugore mu gihe hari hamaze igihe amakuru ahamya yuko atabanye neza n'umugore we Muyango Claudine bakoze ubukwe muri 2024. Ni ubukwe bakoze nyuma y'imyaka 3 batangiye urugendo rw'urukundo binjiyemo muri 2019 birangira babyaranye imfura yabo yitwa Miguel muri 2021. Muyango Claudine yabaye nyampinga uberwa n'amafoto muri Miss Rwanda 2019 mu gihe Kimenyi Yves we yabaye umunyezamu w'amakipe atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, urugero nk'Amavubi, AS Kigali. Uyu mukinnyi yananyuze mu makipe atandukanye, urugero nka APR FC, Rayon Sport ndetse na Kiyovu Sport. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yasabye imbabazi abanyekongo avuga ko yahagaritse umugambi wo gutegura igitero ku Rwanda nyuma yo gusanga yari yarahawe amakuru atari yo ku bushobozi bw'igisirikare cy'igihugu cye. Ibi yabivugiye mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Kinshasa ku wa tariki 6 Gicurasi 2026, aho yagarutse ku mvugo yari yaravuze muri 2023 ubwo yiyamamazaga. Yavugaga ko RDC ishobora kugaba igitero ku Rwanda. Mu Ukuboza 2023 ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza, Tshisekedi yari yavuze amagambo akomeye avuga ko igisirikare cya RDC gishobora kurasa i Kigali gihagaze i Goma, ndetse anavuga ko mu gihe habayeho ubushotoranyi ashobora kuba yasaba inteko nshingamategeko uburenganzira bwo gutangiza intambara. Mu kiganiro giheruka umunyamakuru yamwibukije ayo magambo amubaza ku cyerekezo cy'umutekano w'igihugu, maze asubiza ko nyuma y'isesengura yasanze igisirikare cya RDC cya FARDC kidafite ubushobozi bwuzuye bwo kujya mu ntambara nk'iyo. Yavuze ko yasanze hari ibibazo bikomeye birimo kubura ibikoresho, amasasu, imyambaro ndetse n'icengezamatwara ry'imbere mu ngabo, bigatuma igihugu kidashobora kwihuta cyangwa se kwihutira kujya mu ntambara. Tshisekedi yavuze ko amakuru yari yahawe mbere atari ukuri, bityo bikaba byaramuteye gufata imyanzuro itariyo, ari nayo mpamvu yasabye imbabazi abaturage. Yavuze ko aho gutegura intambara igihugu cyahisemo inzira ya diplomasi no gushaka amahoro mu gihe gikomeje gukorana n'abafatanyabikorwa mu kugarura umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Yongeyeho ko nubwo hari intambwe zimaze guterwa mu kongera ubushobozi bw'igisirikare, hakiri urugendo rurerure rwo kubaka inzego z'umutekano zikomeye kandi zihuza igihugu. Iyi mvuga nshya ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi ifatwa nk'impinduka ikomeye mu buryo
ubuyobozi bwa RDC bujyana na politiki y'umutekano n'umubano n'akarere. Rwanda. Thibault Nagy wahoze ari umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika yavuze ko yicuza kuba yarashyigikiye ko Felix Tshisekedi atsinda amatora ya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo muri 2018. Ibi Nagy yabitangaje tariki ya 7 Gicurasi 2026, umunsi umwe gusa nyuma y'uko perezida Tshisekedi atangaje ko ashobora kwiyamamariza manda ya gatatu mu gihe abanyekongo baramuka babimusabye. Mu butumwa bwe Nagy yagize ati, kimwe mu bintu nicuza cyane mu gihe nari mu nshingano nuko nasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyigikira Tshisekedi nk'uwatsinze amatora ya 2018. Natekereza ko azaba umuyobozi utandukanye kandi uzateza imbere inyungu z'abanyekongo. Naribeshye cyane. Nubwo Nagy yavuze gutyo, ariko aya magambo aje atandukanye cyane nayo yari yaravuze muri 2019 ubwo yakiraga Tshisekedi i Washington nyuma yo kujya ku butegetsi. Icyo gihe yamushimiye nk'umuyobozi wagejeje igihugu ku ihererekanwa ry'ubuyobozi rinyuze mu nzira ya demokarasi, anavuga ko uwo mwaka wari gutangira icyiciro gishya cya demokarasi muri RDC. Yanagaragaje ko hari intambwe zari zimaze gutebwa zirimo kunoza umubano n'ibindi bihugu by'abaturanyi birimo u Rwanda na Uganda, kurekura imfungwa za politike ndetse no kudahutaza ibikorwa by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubwo yari mu kiganiro cyamaze amasaha arenga 3 n'itangazamakuru ku mugoroba wo kuwa gatatu i Kinshasa, Perezida Tshisekedi yavuze ko ashobora kwiyamamariza manda ya gatatu, asobanura ko bizashingira ku cyifuzo cy'abaturage. Yavuze kandi ko impinduka zose ku itegeko nshinga zizanyuzwa muri referendum. Yanatanze umuburo ko mu gihe umutekano ukomeje guhungabana mu burasirazuba bw'igihugu bishobora gutuma amatora ateganyijwe muri 2028 ataba. Yagize ati, nitudashobora guhagarika iyi ntambara ku bw'ibyago ntituzashobora gutegura amatora muri 2028, ariko ibyo ntibizaba kubera ko nzaba nanze kuyategura. Ubushobozi burahari, twabikora, ariko nitwayategura tudafite Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ese turemeranya twategura amatora dute? Ni ibintu yashimangiye yishingikirije ku rugero rwa Ukraine, agaragaza ko manda ya Zelensky uyobora iki gihugu kuva muri 2019 yarangiye muri Gicurasi 2024, ariko ko yanze ko hategurwa amatora y'umukuru w'igihugu kubera intambara imaze imyaka 4 ibera mu burasirazuba bw'iki gihugu hamwe na Ukraine. Aya magambo yahise atera impaka zikomeye imbere mu gihugu no hanze yacyo, aho batavuga rumwe n'ubutegetsi bagaragaje impungenge ku cyerekezo cya demokarasi muri RDC, cyane cyane ku bijyanye n'iyubahirizwa ry'itegeko nshinga no guhererekanya ubutegetsi mu buryo bwubahiriza amategeko. Tshisekedi uyobora RDC kuva muri Mutarama 2019 ubwo yasimburaga Joseph Kabila batagicana uwaka. Mu ntangiriro za Mata 2026 yaciye amarenga ku mwaka wa 2032 uzagera kiyobora iki gihugu. Asobanura ko icyo gihugu igihe kizagera gihagaze neza mu bijyanye n'ubukungu. Rwanda.